Mabaling ko sa sulutin ni Donut Dimsay, dati suggest ka dapat babag ti presyo ta saktalan ni Dimsay. Apay nagina na samot GR. Madi nalaka dyan, o pili magasuta dyan. Hindi si bulati matajay. Kaya pala na natajay. Ikaw madala ng ating ba? Ha? Apan siguro digos. Digos? Tamok, madi magdigdigos aja Hey, haumot sunan. Bigla mo na po kawan. Napalan na aja nga bulatin. Pukaw mutan. Nya mga bulati aja. Oh no! Sino bulate? Bulate. Ay, Dimsay gayam. Darata ka mo gayam. Apay arti kaya. Panak ko majine. Api paparan natoy. Kakay mo ti tudo na. GR. Luk ko nagsamay. Umpay manain. Nagsama mo ta papanamnay. Lukwang ka lang Dimsay. Panak ko mayan dati soy. Apan niya ko mo di kanya damay. Apan to ko madamagan. No kaya na sumurot kanyak di New York. Wow! Ha? New York? Di Amerika? Made. Di New York. Di Cubao. Aya, api kurti ka nagna. Siyempre, shortcut ito eh. Nice. Sa bagay Sa dagayam damag ko Dimsay. Nga GR. Damag ko na pangagayam nagpasyarian da Mercedes ay. Wow! Nakapanak lang, matikpisyo na pinasyar. Apay mo't nga madin pila pinasyar suna. Mababain na gamin. Nyamot ti kabain mo. Kasano ka? Na, nagalas ka? What? Aduban mo. Kaya nangisit ka. Apuni ka mo tayo. Tapos, napangsit ka. Kin madi ka pagdigdigos. Agdigdigo sa mata. Jack lang mamate. Nyagarod sabon mo. Kasapulan ti sabon aya. Kawon Aya, sumurno, amukaon. Tapos, madi ka pagtututbras. Atakit din, nya pinagkum kanyak, matagtutubrush. Ka, anong garo ti toothpaste mo? Kasapulan mo lang gayam ti tupis aya. Kawon Kasano no katungtong mo ni Mercedes ay? Ewan aya, numaminsan taon, gamit agto ti tupis ay. Kasta tama dila bang sisang mo no katungtong mo ni Mercedes. Numaminsan, namukaon. Ka, anya magkano sa ulo ni Mercedes Dimsay? Tagalog suna GR. Wow, mapalaman ko ng Tagalog Isugurkat ko pa sa Tagalog kini Donut. Sigurado, daw pala Donut nagisuraw. Da GR. Kitam, nyagarto pa na nga 499 load. Wow, nagdakulan. Isuguraw, mabaling kon, takait ko lang makasurusuraw. Oh no! Mabaling ko sa sulutin ni Donut Dimsay, dati suggest ka Nyamot aja GR. No, kahit po, siya lagi surti Tagalog kanya amon. Ne, amo mo Tagalog ya. Kawon syakpay. Sampol manggaraw. Sige, ilakan mo Tagalog. Sige, Tagalog mo man nataw. O Mercedes, nagpintas ka unay. Nice. Sige man, Tagalog mo man. Aji lang Dimsay, sisiw. O Mercedes, sobrang ganda mo. Sobrang ganda mo. Apo, mabaling ka sa GR. Yeah, boy. Hatakot, awon to bilib mo kanyak. Manomukor ti upam. Dapat babag ti presyo ta saktalan ni Dimsay. 498 nga load. Nya Dimsay, kahit mau? 498 load. Nanginasa pa aja. Apay nagina na samot GR. Madi nalaka dyan. O pili magasuta dyan. Sa bagay sige, payag akaon. Kaysa ni Donut, 499 load. Kaya talaga putmot talong nga to. Kano karog yan Dimsay? Nung mabalin lang, urno bigatan. Kaya mabali na. Hindi lang kayo mga surusuruan ka. Panagtulat na di balay yung bigatan. Singa road. Oy, Jar, pero tika mo. Paano kung majibaliyaw? Nung nakita mo li Dimsay?
Apay niya tirang tam kenyak. Damagan ko ba nung kaya mo sumurot di New York? Ha? New York? J America? Maday! Di New York ko ba? Aya? Kunak man lang ni J American. Natikuhan ta J ya. Tapanta ko magpasyar. Surot ang mata. Buwan JR, tadanda ti kadwata. Huh! Madi mabalin! Apay Mike. Baka mapukaw ka jay! Sa bagay, si Kayla Tagurudan. Sige garod, kadakpay. Panagpagin pa kay. Sige. Sige din say, muna akaw. Basta, apangatulat tayo balayin ha. Sige, JR. Ayos, dagisuro ko niya kita Galogon. Lalakabig, singir. La la la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la, la la la.